toe whawhero i atu lau mai mo whaafonga sa moa i le fo i fiafi. I le toe whaowina leo tātou polkolame sa moa maroloina. Leo mawhero i fo i ma le sui whātunu sili o le tanga luenga o le sui fua maroloina. Le whionga tanga loa Dr. Robert Thompson. Ia a misa rawa o le nei vai tau o loo tele ia tātou whaalau loa. Ia mwhamtalanga fo o loo whapeo na longo inai lo tātou tunu. Iala ese puipi ai lo tātou atunu i mau pere soi fua maroloina. E le ngata lai le ngase o COVID-19 iwa. Ai whapea fo i o na whanga solo le tere o prokurame masani o loo paawau na ngā lui eiri mta ngā luenga. O le soi fua maroloina yaso uma. Ia mai e whaero atu. Simukua muka ngā luenga pisi a mta ngā luenga o loo inei. Ono le tele o tau whainga pui. Ia mo tongu fitinga fo i o loo whianga i mari mta maitai. Po mai li mta mai te tau se fua. Ano se fua manu itanga no? Whamalo, whatau whāturu. Sunga wasi enga, whatau pat fo le paia mane malo le tunu o lum whaina, whanonga mai le nea fiafi, malo soi fua, malangi e ma. Tai, wira fo ina tele lo tutongia, ia, pa te uto e mola ava no. Tanga e tuia o leo tau la tātou whaunga le tau sanga. Ia, o toa masina mana ia sonu, mai a fo leo ni tau sanga. Ai e mauti noa le tō tere fo le tātou tunu o loo nau e malanga mai whafo, pai maro o longa mai i le tātou tunu. A mese fo o alo mawhanau o le tunu o loo a oina i whafo, i awa noa skorsipi ma onga, i ono fo i tō e malanga mai. A o le i tāpena manga i mai a le tangata malanga. Te mpai ana e tō e sa uno wha ma malama i tūia. Ona e tā ua tere o le o tō so longa masania pe malanga inga. O le hu tātou i eira pe malanga inga e vai tau. O puinga o wha mai pe o nei nei. Mahalo whaftai wasirenga. O le vaenga mo mua lava e tau na sila fia fo i ma toi whamanatu. O tātou bodas o tulang fo e whaapao malo. O lo tapunia pe i le taimini. Le tūlanga whi malanga inga i le ngatai waale le ia whaapea fo i waalaro. O le ala e tapunia lava tātou podas e le i tatalaina tātou podas i le teminei. O le tūlanga fo i o whainga malanga o lo tāpena mai i Samoa nei. Ia e fuafua lava whainga malanga i e lungo le i o enga le kapeneta. I o enga le kapeneta. Ia peona iei whainga malanga o le ua mai a whaatatia mo le whai ungo ne tau sanga. Ia o te tatonu o lipo tae au. Ia o mō mai se tali mautu mai le kapeneta. I se au whai fo i o whainga malanga o totoe mo le ne tau sanga. A o le mea ia o motino e te minei, ia o le fufua le malanga e au mai pase se laso tona i nei, laso sfutolo novema. Mai New Zealand ia whapea i si atunu o le laulangi. Ia ma le whenga malanga o le vai asfou, o le aso sfulu ono e o novema. Ia le fufua e sawen malanga mai Australia au mai e paenga fo i ngā runga whaavaitaingi. Ia manisi fo i o malo le tunu. O le taiminei e leo tatalai e tatou podas ini tangata fo i e fio mai asiasi. Ia. Whapena no mai asiasi toi fo. E leo tatalai tatou podas i le tūlanga lea. Paulava ia pasese o loo ngā lua i e taiminei. O tatou vaenga i ngā lua whaavaitaini o umala ko tarate o tautoi fo i mai. Yo whanau a onga o mai a Yesu enga ma o onga fo i wa taun toi fo i mai. Ia mai la tō o lea lava sa ili a wanoa mai sa palanga fo i whafori tausanga o te a ma polo kai te mea COVID. Ia o lea lava isu e wanoa mai. Ia o lea lava e tam whai e whamae a mai a vahenga ia. Ai tau lava ona sila fia. Ona tele fo i la tō o lo tu tausanga mai le mtanga luenga. Ai le o le matanga luenga e whamapopoa i a vaenga ia. O tusi tausanga umai fia malanga mai Samoa e whato ai umalawa le matanga luenga vai whafo. Whato ai le matanga luenga vai whafo. Ia po se ofisa fo i a Samoa lo i atunu i whafo. Nei New Zealand, Australia mai si atunu. E whato ai i e tausanga. Ma ave i le mafuanga to fia fo i mai e. Ia mtulanga umwhapena.
ia ona fa'avasenga le latou ia lisi o pasese o le tulaga o le matafai ia le matagaluega peona iai ia o le fa'amalosia le tulaga o puipuiga lea foi lau uma na fa'ata'atia ia tulaga o puipuiga i vaega e tatau ona fa'atino ae le'i malaga mai ia o le vaega muamua o le fai lea o lau siaki ko siaki foi le foma'i totonu o le 5 aso ae le'i malaga mai o la lawa e le tatou form i lunga o upega tafailangi fo i le website le matagaluega o le ile form faiga download ia maavise foma'i o le vaega lona lua o le fai o le test o le COVID-19 i totonu o le 7 i tula ae le'i malaga mai o le vaega lona tolu o le fai o le seed test o le sisiaki e ka'u o le serology o le e tui e le toto i totonu o le 7 aso ae le'i malaga mai ia ma le vaega lona fa ia mautinoa ua maatoa uma tui puipui mo mia le 2 doses tui e 2 ma ua atoa le 14 aso mai le aso le failou tui lona 2 ia ona malaga mai ai le i Samoa o vaega uma ia e tāua i le taimi e te check in ai ia faapea fo'i tauni malaga mai ai ia mautinoa o iai uma ia pepa ia o siaki ia sa faapea ona fa'atino ma tau lava ona tausisia ia vaega ia e tele foi latou o loo valaau mai ma imeli mai i tulaga i o le siaki o le blood serology po le tui o le toto i tamiti laiti o le tatou aiaiga e tusai ma tagata malaga mai e lo iai se tua'o i tausaga e iai atu nuu faapea alalo i fosifulu tausaga i le faia o mo Samoa ia e tatau ona fai tusa lava po le pepe fetafanau e tatau lava ona fai ae le'i malaga mai ia tulaga ai i peila o tatou aiaiga i o lo'o ia i le temi nei i le tapega ai fo'i o faiga malaga mai i Samoa nei ia o lo'o maua uma i fa'amoamoga i luga tatou pega tafailangi i luga le kapo website le matagaluega soifua malolo ia fa'apea fo'i le website a le malo Samoa o lai ai uma i luga ia le kapo travel advice ia pe afia mamalamatia le tulaga ia e ui lava o iai nei mea uma a o le tiutere o le tagata malaga a tagalo o le tiutere o le tagata malaga o le fa'atino uma o mea iai na ia fo'i lele ina ia fa'amaliaina manaʻoga nei ona feto'a malaga mai le ia saʻolele ale saunoaga e o tiute ai matafai o le tagata malaga ia ae fa'atino uma vaega ia ae le'i malaga mai aua ao'a ai le male va'alele ae le o fa'amaliaina uma tulaga ia e toe taofi e ga e le mafaiga malaga mai e le mafaiga malaga mai e a malaga mai fo'i e te lea lava noa e toe fa'atiiti e le va'alele e toe fa'afo'i i tulaga ona o le o ausia ia a to'atoa uma ia fa'amaumaga mo'omia ia pe ona tāua fo'i i te miutea o lea ua iai ia nisi fo'i o atugaluga tagaloa ona pe amata ua te fo'i lele tulaga o iai ia New Zealand Australia o Fiti i le tulaga fo'i lele o le pei e mo le mauina lava o lo'o fa'aopoopoina pea i latou e a'afia i le gasegase lava le COVID-19 e isi ona a'afiaga fo'i lele ma so'otaga o ia a'afiaga a'afia ia atunuu ia o le pasifika ia tatou fa'ai'uga fai fo'i lele ku'uku'a i luga ia ma koe fa'amauku ma fa'amau lelei tatou poloka e poloka ai o tatou tua'u ia fa'afetai mo le fa'afesili tāua tele tulaga lea ua pe o le mo tatou ai Samoa ma kapo pota sa kapo defense le ia i le teminei ia mo ia tulaga o loa i le tupuipui a tupuipui e fesoasoagi kapo potas e tulaga i o tagata fai mai totonu o se tatou atunuu o le mea la le tāua te le fai o test ia me se lava le test le COVID le PCR ia ma le blood serology tāua te le fai o test ia ai le malaga mai o le tulaga fo'i le pepese ia fa'ama'i atunuu ia le pasifika ia lata mea tatou pe ona tāua ia Fiti New Zealand Australia o le fo'i ua tuna'i le matagaluega ia aso e fa'ano fo'i se ai pasese le sa tele lava o le 14 aso sa tuna'i a fa'apena o le taimi nei ua 2 tasi aso fa'ano fo'i se ai ia pasese
ona o le tūlanga lava lea o le puipuinga ma le nono taʻiga na matagaluega ia maeʻa e le lusifutasi aso lea ma faateʻa atu ia pasese ia tua laua tua ma le afo nei ma le iloa foi lea o laua okei mai e latou ae a faape e tulaʻi mai se keisi le taimi o faanofo i se ai ia pasese i ono toe faapopo i aso tusa lava pe ua atoa le lua vaiaso faanofo i sea ae toe tulaʻi mai se keisi toe fai atu siaki ua o siaki kapo test mo kapo siaki e siaki a pasese pe ia so uma pe kailua aso ma siaki ae ia siaki faapiko e fai i le aso loga kolu o le faanofo i sea ai o le aso lona fitu o le aso sifulufā ia ma le aso lufutasi o aso ia faanofo i sea ai ae leʻi o itua a fai atu la le siaki faapitoa le laso sifulu i le lona sifulufā ai o aso a talu faanofo i sea ae piki mai ai ae fiki mai ai se positive o se sifo le ua laua iai le vairasi o le e te lē leva no toe faapopoʻu mai a le sifulufā aso usa e koe faapopo le sifulufā aso ma le aso lea e koe recounta apoa le sifulufā aso ma accident ai le pilioka o le faanofo i sea i le tulaga le e aona nofo malamalama ai le tunuu i le vaega lea o le ua e saunoma e taʻua le tele o manaʻoga faaʻlesaifua malōlōina i moʻomia le faatino e nai o tatou tagata loo malaga mai ae mise la tulaga le suʻega o le toto e oo ai fanauiti o le pei le mele taufia mamalama atili ai tagaloa a o tutusa la ia le faatinoga o saʻiliga ia i manaʻoga faapea tatou ma tulaga faapea o toʻi soifua malōlōina ia tunui fafo pei la le faataʻitaʻiga o fanaulaiti i mai tausaga le tauina suʻa le toto e tutusa manaʻoga lea ma le mea o la foʻi fai ai fafo e mafai ona faataga tamaitisi fai ai fafo o latou tui ai toto ia suʻa ai laʻia ina ia tanafeagai ma manaʻoga faalesoifua malōlōina le tatou te naunau i ai ia ua foʻi o tafaafesili o tulaga i o aiaiga ia e fua lava i luga o manaʻoga atunuu e fua lava i luga o manaʻoga o atunuu i le tulaga lea e foʻi atunuu o loo lato faatinoa le vaega lea o tele lava o isi atunuu e ai le lako tausaga faatapulaʻa foʻi lea o isi atunuu e o tamaiti lalolua tausaga e lē faia o isi atunuu o tamaiti lalo sefululua tausaga e lē faia e tulaga ia e so eseese ala atunuu magaoga o le tulaga o tatou e taitutusa lelei a tatou ma saina manaʻoga foʻi a saina i le tulaga lea o tagata e malaga atu i tonu o malo saina e tulaga lea paule me e eseese tatou ma saina o le e tasi le PCR test e manaʻomia e tasi le PCR test e manaʻomia o saina e lua PCR test e manaʻomia e lua PCR test e manaʻomia aia eseese uma ia nofoaga sa faatino ai taumafai lea faataga o e te ufale i saina so e fuafua ala i manaʻoga atunuu faapea atu ala le atunuu e manaʻomia le tui o le toto o tamaitiiti failaga PCR test ma sulaga faapena e faatino ala e fomaʻi ia e o ai e vaai ma ua le faia o lako test ia e lo isi faatapulaʻa i tulaga ia tagaloa le ua vai atu nei i faamaumauga foʻi le o pito o lata mai o i latou ua ma fai o le faatinoina ia tui puipui nei a mise le vai laʻupou lea o le faisa o lusu tasi afe ono sefulu i latou ua maeʻa ona fai o latou tui ae tolu i latou ia ua atotu ia i le vai laau lea le faisa atausisi pe o kaukele vave po tele vave po tele gese alo aftai o le tulaga le tatou faisa i le temi nei ia ala o le tulaga tele vave lena e ona le sa mafaina tui iaʻoga ia tamaiti le sa maua uma i faleaʻoga tamaiti ia ae toʻatele foʻi a tamaiti lalo sefulufitu sefulu tausaga ia e le o mafai ona maua i faleaʻoga so i le taimi lanei ino ua maeʻa uma ai ona faasapolia ia aʻoga i polu ma savaʻi
ia le ua amatan tau tele nese la titi tato tui le faisa o tele nese ka ko tui le faisa ona le o lo ua sopo uma ia o ngai polu i fa pe ia o ngai savai a le fotuanga le ave pe ona fa mana tu pe le tanga le fo i fa sala longa tulang fa pe nga mai se la vai tamaiti o lo toyo ni a onga tamaiti o lo toyo ni a onga e o ai fa le mai e tu ia mo le sila fia le malo le tunu o le tui le faisa e le mafai e matua le mafai au fa pe ave tui ngi tu savali fo le pe o fa ngol tui le AstraZeneca o le AstraZeneca me faina tu savali pe na ye le tato rua so lockdown le sa fatino o le faisa la le mafai e le mafai ona tu savali le faisa e tatau lava ona ye se no foanga e o e tanga tai fai la tu le faisa e le la un ta o to a no pa o pui pui ngol vai la o pui pui ngol vai la au o le vai la au le faisa e sensitive kele e se ma ale o le le vai la au e tele foi ala ona fai te tema e me se la vai le taimi e se mai le pusa aisa e ave ta vale o tulanga o mai e mata i tu uma e o la vai vevela o le potu e siaki kai a fai tu la le vevela o le poku me o fatino ia foi ia le tuile le faisa ia e fai tau foi pe fia tu la na mai e le si mai le pusa aisa a ve o me fai tu a fai a tolu tu la e lo ta vale ia e fai tau foi a tolu tu la tu la al fai tau le tuile le si fai tau te le tuile o le taimi a sui e le vai la au le e le mfain toi feve ia o le e sui lo vai la au e le mfain toi feve ia e te tau an whao ngā i nā le taimi na o le fain tā fola na i le mfai ona whasavali pi o le AstraZeneca ia wa a atu nei le ainga a whatita inga la a whape whasavali le la atu nei i tō ainga tasita mai titi sui e lol vai la au le ongo dosis e o mang kui ka mai kikinga ko akasi ale ingis ka mai kikinga i o kia i a ko al vai la au e le fai fa pe ko e ku kongol pula e ku disi ai ngala ku ka mai kiki o disi ai ngala nga o mang kui ka mai kikinga kia i a ko al vai la au ai le fai ko fe ve o kuranga ma ale la ngal kui le e se fai ka e fai ka ia le la mo mi me ele tau no fong fa to e fa ma me e foi tu me e foi tu a fa la i te tau longa me foi sa i mtangia le lui fa pura no o te fa wa o mtangia lua ia la fai ele fai sa mtangia lua la foi fai ele AstraZeneca mtangia lua o le fai sa foi le fai i tato fa la o ale fa sa na i male fa matoto ia malunga le ofisa le mele le EPI le immunization le fa i ma sep ma rene so no fanga la ia taulanga e tolu o lo fai le tuile o le faisa ia la fo fai ma le AstraZeneca mo la to lo mana o mia le tuilo na lua wa le mai tau fo altemine ia o le ai o mai ta stasia i si tangata fa fai la to tui mo o le AstraZeneca ai tu sai fa mo nga le tanga le ngai le taimi nei ia wa over males fulu fa fe ila to wa tau na mai fa ila to tu lo na lua il fa sere o le AstraZeneca tu lo na lua o le AstraZeneca over males fulu fa fe ila to wa tau na mai ia ala ele o mai fa ila to tu lo na lua o le o le AstraZeneca e tūlanga le ia pe e le o se tūlanga le foi fa o sofia ile nga nau fo o foi nga na to wa ia o se to foi mtanga na to no tūlanga le o le tau sa bari fa tino i temi fai lo no fa pe a le ava ia tu foi le fa tu ta to no e pe ana te sa no foi le il tanto tunu tanga no a mise le Africa le numela le foi tu le numela ina ia la ba se numela o pasene o tanga te tunu tui ina yo po ir pui nga to le tunu na tanga te foi le foi na tui ia pe tu ala lo lava le mtanga luenga i le tulanga le launang sua foi la tunu
faamalosi mai e fai tatou tui koviti o le sefuluiva aua le mea moni ia ia o le koviti e le toe alu ese malaulaga o le a ua iai tatou tulaga o le a avea ma se tasi o vairasi tumau o le a faapea ona isi lea taimi ma lea taimi pe ona iai le fulu pe ona maitau atu ana ia i le vaivasi lea o le coronavirus o le faamai le koviti ia ma e le faapea o afone o le pesi faafoʻona le o mai le ia tatou o le taimi a mataina tatala tatou borders ia amata o taimi fuana e ono o mai ai le faamai le tonu ia tatou le afaiga e kakalapuka ko borders e le pepesi mai kogo mai e faia quarantine o le alava e kamafai a kakou e puipui ia le ia sikapuapugu pui i le faiga o kakou quarantine ia magafuaga o loo faanofo eseai ia ona toe foʻi mai le famatalaga i le vaega leo quarantine i galo ia o toe faamanatu atu foʻi le malo le atunuu o tatou nofoaga uma o faapea ona identify e faanofo eseai pasese e faasā ona o ai le malo le atunuu o laua iai ia sala ua uma na faataatia e le malo aiai ni faamomoli e fuafua e ave totonu ona i manaʻoga foʻi latou o loo totonu ia e faao mea i tatou tagaluega e le stala ai ia ona tiliva laia le tagaluega ai latou foʻi o totonu faanofo eseai tonu ona fuaga o lo faapea ona faanofo eseai e tulaga ia o lenā ua maimoa mai le tatou atunuu i le tatou polokalame Samoa malōlōina pe ona maimoa mai faafoa mai i le sui faatonosili o le matagaluega o le soifua malōlōina le fioga tagaloa Dr. Robert Thompson ia i le tele o mataupu e tāua ona silifia le tatou atunuu a mese i latou loo fuafua e malaga mai atunuu e mamao faaiʻuga o le tausaga ma puipuiga e moʻomia e tauna silifia i latou a mese i o pepa uma ma le ipoti e tauna latou tapena mai ai ia faigofia ai ona faatagaina e aunoa ma le toe vesi mulimuli e le agata lenā a o loo iai foʻi tatou numera o le telefoni o le valu o ono fafao o le numera o le telefoni vilifua e le sau tupe alu ai valu o ono fafao te vala o mai faapesili so se mataupu lava ia e faaletau i puipuiga o le covid-19 ma tatou tuipuipui o loo taumafai nei o le tatou polokalame lanā mo lenei vaiaso faasoifo ia le malutele o le atunuu ma lau faafofoga